Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü sabagımız Gâşiye suresi ekan. Estağfirubillah. Hal ataka hadisul gâşiye. Allah Taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e hayırlı aytып atat. Sana Gâşiye'nin habari keldi ve Gâşiye negizi kotorması orab aluvçu. Bu yerde maksat kıyamet. Kıyametin habari keldi ve kıyamatты orab aluvçu dep aytып atat bu yerde. Sebebi kıyamet büt eldi öz korkunçunun orab alatken da. Oşonduktan kıyamatты orab aluvçu dep Allah Taala bu yerde atap atat. Ujuhu yawma idin khashi'a. Al kıyamet günü bolganda kebir yüzler, kebir adamlar öttü korkkan avalda boluşat. Korbuğun avalda boluşat. Amilatun nasiba. Öte kıynalgan avalda boluşat. Putukoldorga kişen salıngan, kişenlerdi uzun jirlarga baylangan. Şuntup kor bolup kişendelip zincirga arkandap koyulgan boluşat kebir adamlar. Tasla naran hamiya. Anan oşol boyunca koldor kişen degen boyunca zincirga arkandagan boyunca en bir ıssık kaynap жатқан otga kirgizilinedi. Naşı dozokta bolsa dele, otto bolsa dele munday boş erkin жүрбөйт экен. Putuk koldoru kişendelip zincirga arkandalıp baylangan avalda dozokta boluşat экен. Tusqa min aynin aniya. Albatta dozok ıssık bolgondan keyin ıssıkta adam suusaydı. Öte suusap, tamaktары, alkımdары kurgap ketkenden keyin su talap kılganda alarda kaynak su menen sugarılat. Kaynak su berilет, muzdak su jok. Şunday ıssık kaynak su bolat. Oşol suudu içemen dep idişke alып kelip ozga tutkanda ele şonun ıssıktığına erinderi ezilip düşüp kalat deydi. Oşonçoluk ıssık bolat. Laysa lahum ta'amun illa min zari'. Alarga al dozokta hiç kanday tamak jok, jey turgan tamak jok. Bolgon ele zari degen bir atçu tiken çöp var, anı ayvanda jebeyt. Oşol çöpten başka tamak jok. Al çöptü jegende, al tiken jegende barıp tamaga turup kalat. Tamaga turup kalıp je çıgara albayt, je ıldıy ketbeyt, öte kıynalat. La yusminu ve la yughni min ju'. Al zari degen tiken çöp jegen menen anı semirtbeyt. Al degeni toygozboyt. Ve la yughni min ju'. Açkaçılıktan paydası da tiybeyt. Anı jep alıp kursağı toygondoy bolup açkaçılık ketbeyt dele. Kança jese dele oşonçoluk dagile açka bolup oltura beret da. Vujuhu yawma idin na'ima. Allah Taala bu Kur'an-ı Kerim'de daim kafirlerin sıfatını aytsa, artıdan mo'minların sıfatını aytat. Eğer birinci mo'minların sıfatını aytsa, ikinci kafirlerin sıfatını aytat. Ana kafirler dozokta şunday avalda boluşat. Alemi mo'mindarça vujuhu yawma idin na'ima. Kebir adamlar var, al gün ötte bir jirgagan avalda boluşat. Nimetin üstü boluşat. Lisa'yiha radiya. Bu dünyada kılgan amallardan, işlerden, hareketlerden öte razı bolup kalışat. Jakşıla dünyada namaz okup жүргөнkenbiz, ilim okup жүргөнkenbiz, roza karmap жүргөнkenbiz de bu dünyada kılgan soğuk işlerden özleri ahiretteki anın jırgalçılık belegini körgönden keyin şunday razı bolup kalışat. Fi cennetin aliya. Alar biyik yerdeki baktardan içinde boluşat. Allah Taala büyük yerlerge bir iş kurup koygan, oşo bir işin içinde boluşatalar. La tasma'u fiha laghiya. Al bir işin içinde hiç bir munday jaman söz, azıl mazak söz, jalgan söz ukpayt. Şunday urmat suyu menen bir-birge süйлөшөт bir işte. Fiha aynun jariya. Al bir işte şunday bulaklar agıp turat. Misali 4 bulak agıp turat. Su bulağı, süt bulağı, asal bulağı, şarap bulağı, şunday kalagan içimlikten içip keteberet. Fiha sururun marfu'a. Jana al beyişte şunday büyük sörler var. Öte büyük, görünüşte de büyük, mertebesi de büyük sörler var. Oşo sörlerin üstünde
жырга олтурушат. Ва аквабун мавзуа. Жана ошол булактардын жээгинде ушундай куб, эне мындайча айтканда чыныйлар коюлунган. Ошо чыныйлар менен каалаганча суу алып ичип кетип жүрө беришет. Ва намарику масфуфа. Ошол сөөрөлөрдүн үстүндө болсо жастыктар ушундай сап бири-бириге тизилинип коюлунган. Ошолорду жамбаштап жырга олтурган болот. Ва зарабию мабсуса. Астыларында шундай жумшак килемдер төшөлүнгөн болот. Мына Аллах Таала ушинтип дозоктун да сыпаттарына, бейишин да сыпаттарына айтып өттү. Эне силер кафир болсоңор, Аллахтын барлыгына бирлиге ишенбесеңер, ушундай азап менен азапталасыңар. Эгер Аллах Тааланын барлыгына, бирлигине, өлгөндөн тирилиге ишенсеңер, амал кылсаңар, ушундай бейишке жыргауда болосуңар. Афала янзуруна илал ибили кайфа хуликат. Силер түйөгө карабайсыңарбы, түйө кандай жаралган? Бул жерде мисалы ошол кафирларга кайрылуу болуп атат. Кебирлер мисалы өлгөндөн кийин тирилбейсиң, сүйөгүң чирип кеткенден кийин, ирип кеткенден кийин, жок болуп кеткенден каяктан тирилет элең деген кафирларга Аллах Таала айтып атат. Силер мына түйөгө карабайсыңарбы? Түйө кандай жаралган? Мисалы түйөнү Аллах Таала чөл жерлерге жараткан. Себеби 20 күнгө чейин суу ичпей чөлдү басып кете берет экен. Bir жаш бала болса да ошо түйөнү жетелеп алып каалаган жагага алып кете берет. Бул да болсо Аллах Тааланын кудурети. Мына Аллах Таала шу түйөнү ушундай бир ажайып кылып жаратып койгон. Бул жерде түйөнү мисал кылып келтириши Аллах Таала, себеби арабтар ар бир үйдө түйө бар экен да. Үйдө да түйө бар, талада да түйө бар, жолдо да түйө бар, каерде болсо көздөргө түйө көрүнөт. Мына шу көзүңөргө көрүнүп турган түйөдөн силер Аллах Тааланын кудуретин билбейсиңерби? Şu tüyönü şunday acayip kılıp jaratkan Allah Taala silerde de şontup ülgönüngörden kayra jaratıp alat. Ve ila semai kayfa rufiat. Mana asmanga karabaysaňar kanday biyik kötörilip jaralgan. Şunday sılık, tegiz, türküksüz jaralıp turat. Kança jılдар ötse da, kılımdar ötse da düşüp ketpeydi, çirip ketpeydi, buzulup ketpeydi, jarılıp ketpeydi. Mana şunday çoň asmanda jaratıp, asmanda türküsüz karmap duran Allah Taala silerdi tiriltalbay kalab ele. Ve ilal jibali kayfa nusibat. Mana toğlarga karabaysaňar kanday jerge kagılangan. Mana toğlary jerge kagıp salgan. Jer toktoş üçin. Mana şu toğlarda kança degen kılım jılдар ötse da buzulup ketpeydi, kışayıp ketpeydi, jemirilip ketpeydi. Mana şunday toğlary jaratkan Allah Taala sileri jaratalbay ele kayra. Ve ilal ardı kayfa sutihat. Mana jerge karabaysaňar kanday tegiz kılıp jaratıp koygan. Jeri tegiz kılıp silerge jaşaoňarga ыңгайлуу kılıp jaratıp koygan. Mana şunday çoň jerde asman jaratkandan keyin silerdi kayra tiriltүү Allah Taala eşlik emes. Fazakkir innama anta muzakkir. Allah Taala peygamberimize aytıp atat, sen ümmetlerine eskertkin. Allah Taala şunday kudretlerini, şeriat hükmünü eskertkin. Sen şunçalık bir eskertүүçüsüň. Sen jalpy elge eskertip koyaver, şeriatty aytyp koyaver. Allar imanга kirbeýi, an menen işiň bolbosun. İmanга saluu Allah'ın işi. Sen imanга sala albaýsyň. Şunçalyk bir eskertip koy, senin mildetin deydi. Lasta alayhim bimusaytir. Sen alardy imanга kirgizүүgө mildetli emessin. Sen eskertip bile koyuversen Allah Taala kalagany imanга kirgizet. Al sen alardy imanга kirgizүүsüne mildetli emessin. İmanga kirgiziş al senin milletin emes, Allah Taala öz kirgizet. İlla man tawalla ve kafar. Birok sen şunçalyk eskertseň da, aýtsaň da alar imandan kaçsa, sen aýtgan Kur'an'a kafir boluşsa, anday adamlar fayuazzibuhullahul azabal akbar. Allah Taala en bir çoň azaplar bilen azaptaýdy. En çoň azap bul dozok azabı. En çoň günü bul küfürlük. Bul dünýede küfürlük kılıp en bir çoň günü jasagandan keyin aga kıyamat günü en bir çoň azap dozok azabyna azaptaýdy.
Inna ilayna iyabahum. Алар сөзсіз бізге қайтып келеді. Дүниеде қанша жашаса да, өліп, қайра бізге келеді. Алар жоғалып кетпейді, өліп шіріп жоқ болбайды. Қайрылы тірілтіп алам, мен алдыма келішеді. Сумма инна алайна хисабахум. Андан соң аларды мен исап кытабын өзім жасаймын. Бұл дүниеде жақсы амал қылған болса, жақсы белектерді берем. Жаман күнөмүн өткен болса, дозақ азабын берем. Сөзсіз қылған амалдары жазасыз қалбайды. Қыпыншалық жақсылық болса, анын рахатын көрөт. Қыпыншалық жамандық қылған болса, анын азабын көрөт. Деп Аллах Таала бұл сүрөдө ушинтип бенделерге эскертип кабар берип аткан сүрө экен бул. Ва ахиру давана алхамдулиллахи раббил аламин.